Ndakuramukije cyane mukunzi wamenye kuri radio na TV. Warakoze kuduhitamo nk'uko bisanzwe. N'ibyishimo byacu, n'ibyishimo kuri twebwe buri gihe kubana namwe abakunzi bacu mwese aho muherereye ku isi. Tubizi yuko mudukunda kandi mudukurikira cyane. Ubaramutsa nk'uko bisanzwe n'umwarimu wanyu w'ikirenga Rutikanga. Mwumvishe nyine ndi kuri mikoro mukamenya yuko ngarukanye n'ikindi kiganiro ciza cyane kigiye kubahereza ubumenyi na information n'amakuru mutari muzi. Aliyeumba Kongo Kinshasa, aliyeumba Amerika. Kwibutsa yuko uyu mwaka ari ukugushaganya, tukagushaganya ukabyuka ugakanguka ugahumura amaso ukareba ukamenya ukuri ukibatura. Yeye yule aliyeumba Kongo Kinshasa, Wakwibatura nk'umunyamurenge nyine ukagirira igihugu cyawe akamaro ndetse nawe ubwawe nk'umunyamurenge ukigirira umumaro. aliyeumba Afrika nzima. Kuri none rero niki tugiye kuganiraho. Titre yacu cabuze umutwe w'amajambo tugiye kuganiraho uravuga ngo umwamikazi w'amacakubiri kwiyumanganya biranze arigaragaza. Yeye yule aliyeumba Kongo. Umwamikazi w'amacakubiri kwiyumanganya byaranze hanyuma arigaragaza aritamaza. Reka rero tugaruke mu kanya tukuramburira ikiganiro cacu. Aliyeumba muzungu ni yeye yule. Hanyuma rero reka tukuramburire ikiganiro cacu nk'uko twari tuvuze n'iyi nkuru yacu twise ngo umwamikazi w'amacakubiri kwiyumanganya byaranze hanyuma arigaragaza. Mbese uwo mwamikazi w'amacakubiri ninde? Reka rero dutangire ikiganiro cacu. Mu minsi yashize twumvisha inkuru ivuga yuko habayeho kurasana hagati ya Twirwaneho na Gumino. Aliyeumba Mukongomani. Hanyuma bukeye tubona urwandiko rwanditswe n'uwitwa Kamasa, koordinateri wa Twirwaneho, ruvuga Gumino nabi. Muri urwo rwandiko bashinjaga Gumino yuko yarashe abana ndetse bavuga yuko abana bapfuye n'ibindi ndibwira abantu benshi babonye urwo rwandiko ruzunguruka ku mbuga zitandukanye zihuriyeho abanyamurenge. Bukeye byaje kuboneka yuko abo bana bavugaga bapfuye batapfuye ahubwo ari bazima ariko barakomeretse. Icyambere kigaragaza yuko uru rwandiko rwarimo ibinyoma, kubera yuko abo bavuga ngo bapfuye ntabwo bapfuye ahubwo baracyahari gusa barakomeretse. Hanyuma ibi bintu nari nirinze kugira ico nabivugaho cyabuze twarabyihoreye kubera yuko byari ibintu bigaragaza yuko abana b'abanyamurenge batangiye gusubiranamo, kandi twagiye dukora ibiganiro byinshi cyane tubwira abantu, dukangurira ababyeyi, dukangurira imfura z'imurenge guhaguruka kugira ngo zibe zakumira ibi bintu. Twebwe tumaze kumva ko icyo kintu cyabayeho twarababaye cyane ku buryo tutabashaga no kuba twagira icyo tubivugaho, kubera yuko izo ari ingaruka z'uko abantu banze guhaguruka ngo bafatirane ibintu bikiri mu mayira masha, bakumire yuko bene ibi bintu byaba. Ariko ibyakurikiye urwo rwandiko nibyo byatumye twumva twifuza yuko twaza gukora ikiganiro kugira ngo tuvuge ku by'uru rwandiko
ndetse n'ibindi bintu bimaze iminsi bivugwa byadutangaje, bituma nyine twebwe nkamenya ukuri radio na TV twinjira mu bucukumbuzi bwacu kugira ngo tumenye ndetse twereke abantu ukuri. Dore ngaho aho iperereza ryacu twarihereye, twaribajije ngo ese uru rwandiko koko rwanditswe na Kamasa, ko hari ikintu cyatumye twizera yuko uru rwandiko rutanditswe na Kamasa ahubwo rwanditswe mu izina ryiwe ariko ruramwitirirwa. Hariho umuntu wanyandikiye arambwira ngo uru rwandiko birashoboka neza cyane yuko atari urwandiko rwanditswe na Kamasa. Ndabishidikanyaho, ariko nyuma ndavuga ngo reka mfate umwanya tubisuzume. Hanyuma rero twinjira nk'uko bisanzwe mu bahungu bacu bamenye ukuri radio na TV kugira ngo rero ducukumbure iyi nkuru, tubanze tumenye iby'uru rwandiko. Icambere rero twakoze, twasubije amaso inyuma maze tunyura mu nzandiko zose zanditswe na Kamasa, turazishakisha. Abanyamakuru bose bamenye ukuri, tugabana imirimo, buri wese aje gushakisha. Turashakisha tuza kubona inzandiko zishobora kuba zigera mu 8 cyabuze 9 cyabuze nka 7 gutyo. Hanyuma tuzisubiramo tureba ijambo kurindi aho bihuriye n'urwandiko rwanditswe kuri uriya munsi ndetse naho bitaniye. Tuza kugira ibintu twabonyemo bigaragaza yuko uru rwandiko koko rutigeze rwandikwa na Kamasa. Tuzabana tatamoko bona nini bitumba kati na biso. Mu nzandiko twabashije gusubiramo twaje kubonamwo ibintu bitangaje. Twaribaje ngo ese ni gute umuntu umwe yagira sinyatire zitatu zitandukanye, by'umwihariko umuntu wandika inyandiko ziba zigenewe abantu bose, cyabuze inzandiko zija ku karubanda, ni gute ashobora kugira sinyatire zitatu zitandukanye. Hanyuma nta gushidikanya twasanze koko inyandiko zose zandikwa siko ziba zanditswe na Kamasa, ahubwo hari izandikwa na Mahoro mu izina rya Kamasa mu rwego rwo kugira ngo bagere ku byo baba bakeneye. Ku bantu badukurikira mu buryo bw'amajwi butari uburyo bw'amashusho, muraza kutwihanganira cyane. Izi nzandiko tuzazishira ku mugereka w'iki kiganiro. Abantu bareba ibiganiro by'amashusho baraba babibona, babona izo nzandiko, ariko kuri mwebwe mudutegera mu buryo bw'amajwi, icyo tuzakora nuko izi nzandiko tuzazibatumiraho tubahera ibiganiro byacu by'amajwi kugira ngo namwe muzicemo muzirebe neza. Cyabuze ubonye ubushobozi wanagenda nyine ukaje hariya ku biganiro bigaragaza amashusho ukabona izo nzandiko. Tonyokwa mimi kolebele ezatango na biso yakosimana dosimana totomolana. Hanyuma rero mu gusubiza amaso inyuma no kunyura muri izo nzandiko twabashije kumenya sinyatire ya Kamasa iyo ariyo. Tugenzuye neza turayibona kandi tubona ni sinyatire imwe idahinduka. Nyuma twaje kubona izindi sinyatire zidahuye ni ya Kamasa. Sinyatire ya Kamasa turaza kwibashira hano mu kiganiro, murayibona mubone aho zigiye zihura, mubone ukuntu zigiye zisa n'uburyo asinya, ariko turaza no kubereka nyuma uko hari izindi zasinwe mu izina rye ariko atari iza Kamasa. Bakongole pourquoi des mésententes entre nous wana ndezo sala tomona kinyate na katia. Hanyuma rero twahise dusubira kuri rwa rwandiko rwacu, rwa rundi rwanditswe
ruvuga yuko Gumino yarashe abana bo muri Twirwaneho ngo irabica. Hanyuma bavuzemo ibintu bitandukanye, urwo rwandiko mwararubonye. Turibazaga rero, reka turebe sasa, mbese ni sinyatire ya Kamasa yaba iri kuri urwo rwandiko koko rwanditswe nawe? Tuza gusanga sinyatire atari iya Kamasa, ahubwo sinyatire ni umuntu wagerageje kwigana sinyatire ya Kamasa, ariko biramunanira, apfa gusinya gusa, ntabwo ari Kamasa habe na bukeya. Kubera iki rero ari ikintu gikomeye cyane kuba dutinda ku kintu nka sinyatire ndetse no kumenya ko ari Kamasa cyabuze atari we? Ni ukubera yuko urwandiko rwanditswe mu mazina ya Kamasa, kandi dutekereza yuko baba hari abantu babikora, bakabikora mu rwego rwo kugira ngo bimakaze umwuka wa propaganda n'ibinyoma, ariko bakabikora mu izina ry'umuntu. Ubwo rero tunakangurira Kamasa cyane kuba hange, ndetse no kumenyesha aba bantu bakora bene ibi, kubima uburenganzira bwo kuza bandika inzandiko zimwitwaje cyabuze zimwitiriwe mu buryo bw'amafuti. Impamvu twabitinzeho birumvikana, nuko hari ibinyoma bishizwaho, hanyuma ibinyoma bikitirirwa abantu, kandi ari ibinyoma bibisi gusa, ibinyoma bigaragara abantu batari bagakwiriye kumva. Achana na ubaguzi. Kimua mwenzako utapata amani. Hanyuma iperereza ryacu ntabwo ryahekeye aho, ahubwo twarakomeje. Dushaka kwibaza ngo ese mbere yuko uru rwandiko rukwirakwizwa ahantu hose ku mbuga zose, ni hehe rwahereye, kugira ngo tuze kumenya abo rwaturutsemo. Dusubije amaso inyuma, tuza gusanga urubuga rwa mbere uru rwandiko rwashizweho ni urubuga rw'abayobozi bo muri Mahoro. Nirwo rubuga rwa mbere uru rwandiko rwashizweho. Hanyuma uwarworohereje ku rubuga rw'abo bayobozi bo muri Mahoro nta wundi ni Adele Kibasumba, uyoboye Mahoro Peace Association. Siwazi. Tushirikiane tujenge. Uru rwandiko kugira ngo rukwirakwira ahandi hose rwavuye aho ngaho, rwagiye rutumwa n'abantu batandukanye, ariko umuntu wa mbere warutumye ni Adele Kibasumba. Twahise tumenya neza yuko uru rwandiko ari we warwanditse, arwandika mu izina rya Kamasa. Wewe ni furaha yangu, mimi ni furaha yako. Ariko rero hari ikintu kimwe Mahoro Peace Association itigeze imenya mu kwandika uru rwandiko. Hari ikintu batamenye. Mahoro Peace Association ntabwo yabimenye, ariko ku mugaragaro yemeye, cyabuze yemeje yuko koko impfu z'abantu, abantu bamaze iminsi bapfa iriya ruguru, bapfa amaherere, izizi kandi izifite mu ruhare. Abantu bakwibaza ngo ese igihe Abatu yapfuye, igihe Diodone yapfuye, igihe Ndakize yapfuye, Serugaba n'abandi bagiye bicwa, kubera iki nta kintu cigeze cyandikwa? Ariko noneho nyuma yaho bikare akantu kabaye, bahise bihutira kwandika, nko kuvuga ngo mwahoraga mudushinja twenyine, ariko noneho ga namwe hari ibyo mwakoze, rekaga noneho namwe tubabwira abantu ati mumaze iminsi mugaragaza ibyacu byonyine, rekaga natwe noneho tugaragaza ibyanyu. Ibintu nyine ubona ko bakoreshejwe wenda n'agahayo kugira ngo bagaragaze ko wenda nabo hari abo boshinja, nyamara ntibamenya yuko ku mugaragaro bemeje yuko koko bafite uruhare muri izi mfu z'aba bantu. Ndetse kuko mubizi abantu boherezwa amakuta na Mahoro Peace Association, bantu ifasha n'ubundi nibo bari mu kugenda bagirira abantu nabi iriya ruguru. Sisi wote muri make rero uru rwandiko mu buryo batazi rwakonfirimye cyane yuko bafite uruhare muri ziriya mfu bazirengagiza koko
bazizi kandi bakabikorera kuko baba bafitemwo uruhare, kubera yuko iyo bataza kuba bafitemo uruhare baba bandika nk'izi nzandiko twabonye n'ubundi babyamagana ndetse bagaragaza yuko batabishigikiye, ariko guceceka hanyuma ukagira umunsi umwe ukandika bigaragaza neza yuko uba wemeye nyine yuko abandi bo wari uzi ibyabo urabyirengagiza, sote ko wari ubifitemwo ubumenyi ndetse n'umukono, ariko ga noneho washatse kugaragaza yuko ubwo noneho atari abantu bamwe gusa, atari mwebwe gusa mukora amakosa, ubwo ngo n'abandi nabo bayakoze. Uru rwandiko Mahoro yanditse mu buryo bwo kutamenya rwagaragarije abantu iki kintu gikomeye. Ariko muri uru rwandiko hariho ibintu bibiri abantu babonye amazina y'abana barashwe, umwe ngo witwa ngo ni Ngoma, byanditse mu nyuguti nkuru ndetse mu buryo igaragara cyane mu rwandiko. Ariko ikindi kintu babonye nanone, izina Gumino riri mu buryo rigaragara cyane kurusha yandi, ndetse n'izina Mai Mai, aho bashinjaga Gumino yuko ngo ikorana na Mai Mai, ngo iri kumwe na Mai Mai. Ikintu gitangaje cyane cyatumye dukomeza nyine iperereza ryacu, tuzi ngo ibintu birarangiye, ariko twagize gutya tubona hakozwe ikintu kimeze nk'inyandiko, noneho ikaba yari imeze nka organigram ngo y'ubuyobozi ngo bwa coalition ngo ya Gumino na Mai Mai, ndetse iyo nyandiko ikagaragaza yuko uburyo ngo imiterere y'ubuyobozi bwabo ngo bumeze. Baje hariya bandika abantu batandukanye barimo General Nyamusaraba n'abandi, hanyuma ngo baravuga ngo ubwo nibwo buyobozi ngo bwa coalition ngo ya Gumino ngo na Mai Mai. Twahise tumenya neza yuko Mahoro ikomeje propaganda yabo kuko bisanzwe. Urumva, nyuma yo kwandika urwandiko rwa mbere barwitirira Kamasa, nyuma yaho banditse urundi rwandiko bihishe rugaragaza organigramme ngo y'ubuyobozi bwa Mai Mai na Gumino go coalition ya Mai Mai na Gumino, ngo hanyuma bashiraho abayobozi. Noneho ibyo babikora bashaka kugaragaza koko ngo Gumino ngo ihayikorana na Mai Mai. Ibintu twarebye duhita tumenya neza yuko Mahoro Peace Association ikomeje propaganda yayo yo kugira ngo isebye Gumino. batirbi nyonso ya Kongo tolingana tosima na loboko totombola Kongo Kongo na biso Nzambe apesaki biso. Iki ngiki rero cyahise gituma dusubiza amaso inyuma, turibaza ngo ese ni ukubera iki Mahoro Peace Association yatinze kuri iki kintu cyane ngo cya Mai Mai? Kubera iki yabitinzeho cyane kandi biha agaciro? Nico kintu twahise twibaza. Mu bihe byashize, ndibwira nko mu mezi 11 ashize, twumvise yuko uwitwa Rene uyoboye Mai Mai yihuje na Colonel Makanika. Abanyamurenge twese twarabyishimiye kuko mubizi Mai Mai ni umutwe ugizwe na bene wacu b'Abanyekongo, akenshi ukoreshwa ku nyungu z'abanyapolitiki, ndetse wagiye uvugwaho kuba uterwa inkunga na leta y'u Rwanda. Hanyuma mu minsi nyine yashize, umugabo witwa Rene uyoboye Mai Mai yihuje na Colonel Makanika, basanga Colonel Makanika. Abanyamurenge twese turishima, ariko Mai Mai igizwe n'abana bari y'amoko yandi duturanye kandi tuvukana, bityo kubona yuko basanze Makanika twese twarishimye kuko twibwiraga yuko nyine batazongera gukoreshwa mu mafuti. Nta wigeze arwanya ico kintu, nta wigeze akirwanya, ahubwo abantu bose baragishigikiye, baravuga bati
kubera yuko yasanze twirwaneho y'amakanika, ubwo ntabwo azongera gukoreshwa mu mafuti, agiye kuba umuntu wacu, ntabwo azongera kurwanya ubwoko, abandi turabyishimira. Ariko nyuma tugize gutya tubona baravuze ngo baratandukanye. ngo Rene yatandukanye na makanika. Twamenya aho bahuriye ariko ntitwamenya aho batandukaniye. Tuza kwibaza tuti ese Rene ubu arakoreshwa na Mahoro nawe? Kubera ko mu minsi yashize nanone Mahoro yagiye kuri Twitter yabo irandika yamagana ngo ibitero bya Rene. Turibaza tutese uyu Rene ntiduheruka yaragiye muri twirwaneho ya makanika ishigikirwa na Mahoro? Tutese noneho bigenze gute? Tuza kubona yuko ibintu hari ikintu kitagenda. Ariko ntabwo twigeze tubiha impamvu. Twaravuze ngo ubwo yari yabasanze byenda bananiranwe, cabuze nyine batandukanye nk'ibisanzwe, abantu ntitwabiha agaciro, turabyihorera. Ejo bundi aha rero igihe Gumino yarwanyaga Red Tabara muri za Rurambo na za Masango, hariho abamayimayi bake nk'uko amakuru ava mu banyamakuru bacu bamenye kuri radio na TV abivuga, ngo bamanitse amaboko baravuga bati turambiwe kurwanya uwo twitaga umwanzi wacu kandi atari we, ahubwo ari umuvandimwe wacu, Abanyamurenge. Ndetse ngo Gumino ifatikanije n'ico gikundi ca mayimayi cabiyunzeho kikavuga ngo turambiwe izi ntambara z'amafuti, batangira gukangurira abaturage gutaha, dore ko Gumino yari yaramaze kwigarurira Masango na za Rurambo. Bukeye bakoze sensibilisation, abo muri ariya moko yandi barataha, ariko babaza Gumino batese niki gituma mudushuka mukatuzana gutuzwa ino, ariko bene wanyu b'Abanyamurenge bo ntimubazane. Gumino itangira sensibilisation yo kongera gutuza Abanyamurenge nabo muri turiya duce. Ico rero nico cabaye intandaro yo kohereza abana kurasa Gumino. Abana bo muri twirwaneho boherezwa kurasa Gumino. Noneho bamaze kohereza abana kurasa Gumino, mu kwirwanaho kwa bamwe mu basoda bo muri Gumino baje kurasamo abana babiri n'ambatari batatu. Ibi ntabwo nshaka kubitindaho kubera yuko tukiriko tubikurikiranira hafi, dore ko twatumye abasore bacu hariya gukurikiranira akantu ku kandi ndetse no kwinjira mu baturage bakamenya ukuri kose. Nitubona amakuru yuzuye turangije iperereza ryacu tuzababwira icavuyemo. Ariko tukiraha twashatse kwibaza ngo ese niki cababaje RCD na Mahoro ku bikorwa vya Gumino? Niki cababaje kuri iki kintu cyo kuvuga ngo bihuje n'abamayimayi bake, hanyuma bakaba baje babagana ndetse bakaba bakoze igikorwa cyo gusansibiliza amoko ngo babatuze ndetse babatuze hamwe mu mahoro n'umutekano n'ubumwe? Niki kintu catumye Mahoro na RCD bababara? Aliyeumba Mnyamurenge ni yeye yule aliyeumba Mfuliru. Hanyuma nahamagaye bamwe mu basore bacu begereye cyane bari abantu bo muri Mahoro na RCD, hanyuma batubwira ibi bintu ngo nibyo byabababaje kubera ko babyiyumviye muri ba nyir'ubwite. Aliyeumba Mubebe, izi ngo nizo mpamvu zabababaje cyane. Iya mbere ni ishari kubera yuko ngo bidahaye bikorwa na makanika wabo. Impamvu ya kabiri ngo ni ikimwaro yuko batutse Gumino barayanga ndetse banga no kuyifasha, ariko ubu ikaba ihaye ikora ibikorwa bene ibi by'ubutwari. Icya gatatu, Gumino kirasambura imigambi yabo mibisha ndetse inasenya ingabo z'aba ariye babo. Ndavuga aba ariye babo aribo leta y'u Rwanda.
izo ngabo ni ingabo za Red Tabara. Ikintu ca kane ni akababaro kuko Gumino bashinje kutarwana ariyo ahubwo igejeje ibintu hariya yarwanyije umwanzi cyane kugeza hano ari ihaye irwana ndetse ikaba yaramaze kwigaririra uduce dutandukanye. Rero ibyo ngo ntabwo byabanejeje, byarabababaje cyane, kandi mwibuke yuko bagiye bahundagaza amakuta menshi cyane kuri Makanika ariko ibikorwa ntiyabikora. Kwa nini vita Kongo? Kwa nini baguzi Kongo? Bababajwe cyane ngo nuko bagiye basebya Gumino bakayivuga nabi, bakagaragaza yuko ntayiriho yashize na bya bigambo byose mwagiye mwumva. Ariko noneho iyi Gumino banze batutse akaba ari iri kwihaye ikora ibikorwa nk'ibi ngibi byiza, kandi muzi yuko banze kuyifasha bahundagaza amakuta yose kuri twirwaneho ya Makanika. Nyamara Gumino ubu ngubu akaba ari yihaye ikora ibikorwa by'indashikirwa. Icya gatanu ngo ni ikiganiro General Nyamusaraba yakoranye na Menye Ukuri Radio na TV, avuga yuko Gumino batazigera bayimara, abakurira inzira ku murima, dore ko ngo babigerageje cyane kuyimara, ndetse avuga yuko nta munyamurenge uzigera agira icyo ageraho atari kumwe n'ariya moko yandi, dore ko Gumino yo iharanira ubumwe bw'abakongomani. Ikintu cabababaje cyane, ndetse bakabona yuko ibyo Gumino ihaye ikora bizagerwaho, niko guhagurukira kurwanya uwo mugambi mwiza. Ariko ntabwo ibintu byahekeye aho. Ejo uwo twise umwamikazi w'amacakubiri yagiye ku rubuga rwa WhatsApp rw'abajene ba Mahoro Peace Association, abana bakiri bato cyane, atangira kwigisha abana kwanga Gumino, atangira kwandika amamesaje ndetse yoherezaho n'ibintu by'amapropaganda ariya yabo nyine yo kwangisha abana bato Gumino ndetse no gusebya General Nyamusaraba. Kuko screenshot y'ibiganiro bagiye bagirana ku mbuga za WhatsApp z'urubyiruko rwa Mahoro abigaragaza, kibasumba iwubwite yagiye asharinga amamesaje ahembera urwango n'amacakubiri, ku buryo abantu bose bayabonye bahise bemeza yuko koko uyu mugore ari uri imbere mu kubiba amacakubiri mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibintu abantu cyane bagaye mu buryo bukomeye kubona umuntu witwa ngo ni umuyobozi ari we muntu ufata iya mbere mu kubiba amacakubiri, noneho ntabikorera ahandi akabikorera mu bana batoya. Ikindi abantu banenze cyane ni ukuba bamaze kugera ku mugambi wabo wo gucengeza amacakubiri mu bana, aho basigaye babikorera ku mugaragaro. Wakwibaza utese ubundi kibasumba abakumbuga z'urubyiruko ate kandi ayoboye Mahoro yose? Ni ukugira ngo aze akurikiranira hafi ibibera mu rubyiruko, ndetse babone nuko baguma gucengeza umwuka mubi w'amacakubiri mu bana, yitwaje ngo nawe ni umujene, ngo ubwo agomba kuba ku rubuga rw'urubyiruko. Ariko umuntu uyoboye Mahoro Peace Association yose aba ku mbuga z'urubyiruko aguma gucengera, aguma kuvuga, kohereza amamesaje adafutuka gute umuntu uvuga ngo ni umuyobozi? Icyo yirengagije nuko muri abo bana harimo abavukana na General Nyamusaraba, harimo abavukana n'ababo bari muri Gumino. Yirengagiza ko kandi natwe ubwacu ntituba twahatanzwe. Abanyamakuru bacu bamenye kuri Radio na TV nta hantu na hamwe utabasanga.
ibintu rero byababaje bamwe mu bana bafite abavandimwe babo muri Gumino ndetse n'abavukana na General Nyamusaraba, birababaza cyane, baraduhamagara natwe ubwacu batubwira akababaro kabo. Ngayo nguko rero y'abayobozi banyu b'amahoro, ngayo nguko ay'umudamu wanyu Kibasumba wigira umuyobozi wa kominote naho ari umunyapolitike wa RCD. tozana posa kimya nuvulola Ngayo rero ay'uwo twavugaga ngo umwamikazi w'amacakubiri, uyu nguyu Adele Kibasumba niwe twise umwamikazi w'amacakubiri, kubera yuko ageze naho noneho ku mugaragaro asigara ashishikariza abasore bakiri bato n'abana bakiri bato, kuko ntabwo mushobora kumenya ngo uba ku mbuga za WhatsApp abafite imyaka ingahe, cyavuze se babanza kwerekana ibyangombwa byabo kugira ngo bamenye yuko n'abana batoya b'impinja batariho. Ariko turabizi neza hariho abana bakiri batoya imyaka yose, ikigero cyose guhera ku myaka 14 bari ku mbuga. Abo nibo bahaye bacengezamwo amacakubiri no kubangisha bamwe mu banyamurenge. Uwo ngo niwe muyobozi, uwo twebwe twise nkamenya ukuri ngo umwamikazi w'amacakubiri. Ngayo nguko rero ayabayobozi banyu b'abanyamurenge bakora ibintu bene nk'ibi, turaza gushira ku mugereka ibyo yagiye avuga, hanyuma namwe mwirebere mukubitwe n'inkuba nkatwe twese. Ibintu bigayise cyane buriya kugira titre, cyabuze kwitwa umuyobozi ni ikintu kiba gikomeye cyane, ku buryo biba bisaba yuko witonda, by'umwihariko ku muntu wumva yuko ayoboye kominote, cyabuze ayoboye mitiwalite. Ni gute ushobora kuvuga ngo uyoboye abantu bose ariko noneho ukagira umuntu umwe ushira imbere undi ukamwanga urunuka kugeza naho uzumusebye imbere y'abantu, warangiza ukavuga ngo ubwo uyoboye abantu bose? Ni ikinyoma. Niyihe nama rero y'umwarimu wanyu w'ikirenga kuri none? kwa nini chuki? Sisi sote ni watoto. Inama yacu y'umwarimu w'ikirenga kuri none twayigeneye abantu nka batatu. Aba mbere, ubuyobozi bw'amahoro youth, kuko Kibasumba ari ku mbuga zanyu, mugomba kumukuraho aguma ayobore mahoro yose, cyabuze namwe mushigikiye bene aya macakubiri. Kubera iki mwemera yuko mwinjizwa muri bene ibi bintu bigaragaza koko yuko mudakorera mu bwigenge, ahubwo mukoreshwa ku nyungu z'aka gatsiko n'ubundi kayoboye Mahoro Peace Association. Ariko rero nk'abayobozi b'urubyiruko, mu rwego rwo kugira ngo mugume mukora ibikorwa by'urubyiruko, aya macakubiri adacengezwa no mu rubyiruko naho, aricyo cizera abantu bari basigaranye. Kubera iki uyu Kibasumba kiri ku mbuga z'urubyiruko? Kubera iki mutamukuraho? Mugomba kumukuraho kugira ngo mugume mukora ibikorwa byanyu nk'urubyiruko. Kibasumba agenda guma ayobore mahoro yose, narangiza manda ziwe namba zihaba muri mahoro, ubwo azagaruke ashirwe ku mbuga z'urubyiruko. Ariko igihe akiri umuyobozi w'amahoro muri rusange, ntabwo yagakwiriye kuba ari ku mbuga z'urubyiruko aguma guteza akavuyo. Ese ubundi abayoboye urubyiruko rw'amahoro, ubundi mwebwe mwisanzura gute gukora ibikorwa umuyobozi w'amahoro ari aho ngaho aguma kubacunga, aguma kureba buri kamwe kose muhaye mukora? Biragaragara ko nyine koko mudakorera mu bwisanzure. Inama ya kabiri y'umwarimu w'ikirenga turayigenera abagabo bose b'abanyamurenge bari muri Mahoro Peace Association. Namba koko muri Mahoro Peace Association hakiri abagabo b'imfura z'imurenge, abagabo batoreberera ikibigihaye igikorwa, muhaguruke mwiyame Kibasumba n'abamukoresha ibi bintu. Ni muhaguruke mukumire uyu muriro wakijwe n'abayobozi b'amahoro mu rwego rwo guteranya ubwoko, ku buryo byotuma abana b'abatabazi basubiranamo. Mbese nimudahagurukira ibi bintu,
abana b'abatabazi bakaguma gusubiranamo, nibwo muzahaguruka. Amazi yamaze kurenga inkombe, abagabo b'abanyamurenge, imfura z'abagabo b'abanyamurenge bari muri Mahoro Peace Association, ni muhaguruke. Amani ni upendo linyofe la force. Inama yacu ya gatatu turaza kuyigenera Kibasumba, nubwo tubizi yuko hari igihe adashobora kuyumva, ariko turayimugenera kuko turi abavandimwe biwe. Mwene data Kibasumba Adela, turabizi uracari muto kandi uracafite akazoza keza. Nyabuna kubw'imbabazi z'Imana irinde ndetse unange gukoreshwa n'abanyapolitike ubesha ngo uyoboye mituwalite y'abanyamurenge. Itandukanye n'abo banyapolitike babi, kuko aho bakuganisha si heza, ndetse ejo n'ejo bundi ni wewe ingaruka zose zizagarukaho. Uracari muto, uri umubyeyi ufite abana, tekereza kabiri mbere y'uko ukomeza gukoreshwa bene kariya kageni. Wirinde cyane, kubera yuko aba banyapolitike ntabwo bazakugeza heza mu rwego rwo kugukoresha muri ibi bintu. Ndagusiga n'imvugo y'abahanga ivuga ngo what goes around comes around. What goes around comes around. Bishaka gusigura ngo ibintu dukora byose hari igihe biza bigeraho bikatugarukira. Tuwe moja si sote. Munyemerere rero tubonane mu biganiro byacu by'ubutaha. Kuri mikro yari umwarimu wanyu w'ikirenga Rutikanga, hanyuma tubibutsa yuko uyu mwaka ari ukubashaganya kugira ngo mumenye ukuri, muhumura amaso, mwibature nk'abanyamurenge. Turasaba abanyamurenge bose gukomeza guharanira ubumwe ndetse n'urukundo, ndetse tukirinda amacakubiri n'urwango. Mureke tubonane ubutaha mu biganiro by'ubutaha. Mukore subscribe, sharing inkuru zacu, tubwire icyo uzitekerezaho, like. Tubonane ubutaha. Please like, share, and subscribe.